da dojdovte v Dramski teatar Skopje. Ne može sjedi ispred svog toaletnog stola. Možda nismo trebali dolaziti. Da, stvarno kasno je. Ali ona ima u njoj neke... Možda malo konjaka. Da se nisam smio dovoljno glasno. Gospode Bože, sa vozačkom dozvolom u džepu. Ako je skuvan, daj da jede. Ne viči na mene! Šta da uradim? Da operem, da opeglam ili da skuvam? U ovoj kući čovjek više ništa ne smije kaži. Gde si pio? Što se može danas ne ostavljaj za sutra? Računajte na nas! Da si mi živi. Samo nam javi tečer da leti da dođemo a gledamo. Imam utisak kao da će mi neko prići s leđa i maljem mi rasopati lobanju knjige. Jeste. Gde je muzika? Molim? Književnost je na papiru, slika na platnu, a muzika gde je? Ono sve što je dobro. Rano mori. Ženska, ki bi bil kar nas rokami si zabivala v grad. Nedelja, Dobrena, moraš biti spoštljiva. Jaz sem gorkica princesa. Uspešno sem vladala, sama v tak reševanja. Moje roke so postale lepše. And make me live again. Dame i gospodo, dobrodošli na grand finale naše maratonske igre. Igre snage, volje i izdržljivosti, tradicije i kvaliteta. Šta god da radite, Molimo vas da prekivate natječaje. Kad ih upoznam, onda hajmo si ga drgu. Sa pilećim vratovima. Pileći vrat. A? za njom se svi okreću. Onda si moru. Onda sam moru. Moram svaki feeling pokupit, Bože se. Kako je bilo, reci mi, svako u svom rukavu. Gdje si za čaj neki možda? Neka prize što hoće, meni bilo lijepo, evo ti ruka, a udire se.
čeglito. I pila, i zabačepkalka i pinceta. To znači дека изборот метафора и метафора. Да. Опа, многу бистро. На погрешну личност. Стофе, мислам дека би било подобро ако за ова зборуваш со татко ти. Мамо! По последно време, полицајци, се сте помлади и помлади. Pa, verovatno si во право. Значи, така би trebalo da vedem 8 astronauta. Кристофер, Што се случува овде? извини душо, извини, заборавив. Господине Бун, дали сакате да се вратите дома кај вашиот татко или пак да останете? Ще благодаря. Те молам, секогаш бидете во овој број, дојдете, ние ве сакаме, вие не сакате, имајте убава вечер и бидете со нас. Grande